Go District Council ham yang haukop ding ki kon kari. Go District Council ham yang haukop ding ki kon kari. Dia cemprang kayi utia kayi utlan ukayi gimender klaim ka license to kaka ini UMP ini kamu kena Inam van ini wa ya penyubor wa kinang nikmat yo ibu rami ya kasur yang pajba da pembor lipi kanda iwani pun kemo dan hi ukur sutia dan hi i la sachisen kerpadi ya ka JCDC wa u krek ya ki kam piong ki rengkat di keralang ladam penuh ke jing amkam i kam kesen halang la kulai mani wa hikmat boy keralang wa ka JCDC kamu duduk sedang i kuat peman ya kani ka jingi ki ke yang i kam ka dak kecin dan hi upun kemo le ne upun kursutia i upun kutna i ya kani ka jingi lang ka yang i ta sachisen e ku blai piki di khot wa kinong ilam yang ka JNC wada penyus ket ya kita ke mensen wa MP ka jing ba klik na benta ka rijan tia ka yang i ta kam wada iklami wa di petisi am wa ta i na yang ka sen la ta karpat ge i wo e yang ka reminder ha jingi ta wa ki memorandum pi yang i dengan sekian ni apa kejing Ahmad ma emu CM buram yang ini hari ni kita yau ke wadawan ya lese pada ami ya kata kejing kelam lepak kenu kejing dawahi uman lo ke wajab manda em kejing kelam hatrong kemet manda em kejing raina kemet lang ba kejing kera lang naduk ke district council haduk ki bor sunang te kerpa dai pi ki nang ilam yang kerjaan sila wo kera lang pi wo i kam ki nang ilam nang wo kini kejing dawa ka yang i kejing angnot ka yang i uman lo ke wajab te doi ni kenten ki wa kajak kejing ki unni ga singi dekut ka kublechi bon chejar ngo wa arwan da pai cha UCEM agawa hejing itu wa kejing yo lat yang kibar kejing kharoy yang keni ke kamai keji yang kibar jelah po keni ke ri jantia ka maya ka yang i khamtam la da khar un bi chetai che po East Jantia Hill District yuna ka wi kisngi nang mi nang kharoy ki dukan yang kibar jelah da keni himan ga ka wakta ya ka menret ke paten yang ke ri jantia ka maya ka yang i khamtam hakam kini kipor wa ki kon khnro em dia perdi ke jing kerdo kam kerdo jam ke wakro bha ne bha la da chike do ak kra sarkar la ka mi uman kamre la da phai cha ki business cha ki khayi khaba kam ki da dukan da du do la yo da dap ki bar jalla ei kam ka sen da thoi cha ka JHADC wo khnra ya ka trading license am kini ki bar jalla ki wo em ha ka leng ki rijantia kamre do ne singim puyo ai ka jubab ta ka ar ka jing tho ka wa da boy to jing to wa ka ten penar ne pa kamu de TV house ne mar hajar ar kubi ka JHADC de pas go ya ka resolution wa o timit no ya ki dak tho jantia wat ya ki ni ki dak tho de publish de penmi la ha ka me khalia ka zat andre ka wa snail si ong wa don ne ka singim pam pun kra kam ya ki ni ka resolution i de boy la ka jing da wa ha ka JHADC wo penman sa ka bi ka special session ka jing to wa open man no ya kiten penar untuk de dokam kiten ki wa hoy kelam po ka JCDC re penman ki da ka official sendar baru penam kam la ki ni ki dak tho jantia lengba ki department ki wa pair yang ka JCDC da ke ni hi to ka daw ba ka wa penman ni i kam ka JNC wa wan penman ya ki ni ka jingi ki ka wa jai hai ni hikmat office yang ka JCDC ya ke ni ka jingi ki da penman ni ka surprise le ne ka wa sendet lepas kenang yo kursutia memban ini yo penrem lene yo penmi kenu ke jing plumat kan mereka wi dan ke jing temu tak wo kursutia ya ka JHADC ne benta ke jing mentoy ne benta uman sekiat no kata kanong yeda ye kiri pai na kini ki hapai ki wan terlep na ki tuan ki state kini to ka daw ba ko peman ikam ke JNC wo mi cekmat wo peman ya kini ke jing ki ko jai